anu be. Ko homo e tau waya pea koe tu ia he taimini o ku hange koe lau koe mea ngau e pe fokia ku mamau i he taimini ke whahau kwa taki kono whaamanga pe ke oa e mate koe ngā koe uaya pea moe maka koe te kilo loa whoki pana tika motolo oku se mao ai maka aia ke lava ngā ue lere iat ka mou lava mea hangatanu mai e tau ki polo kalama tala noa pea moe kau masiva i he funga whanua Kakehe, koe masiva pe ia e ofa i he masiva pea langa whanua ai masiva ma ai masiva Neongo oku Kalau piki wataki Eyo Eyo pea wataki ia Piki pita suke pau Okay, Oia, saya me peta Iyo, saya pitu Koe mau toe lere ni ki he kemi Ke omai ai wataki Ke hoko atu aki ai tau ngā ue Teria na mate ai makakai. Nao e pau ngai peke mpori au palaka te koi kena kolo Ai wei. Ie mora koi kena ta. Kai una pea sea ta ia koi ia. Pau ange ia. Kena maka koi ni kote te ilo ki te tai mpoe. Kou ia e kai pokuma. Ia. Teke whanau kia ni mai. Iyo, koni ia. Kake mau turi I whakawame mai ke to'o e waia taki pea ke hoko taki e tau ngā ue Malo e iai pe aho to sayang e mea ngā ue pea tau toi fiang I he tau ngā ue I he nefu sayang Koe api e pea ko hono hingoa api ko whakaongo ki kolomaire Ya, si Koe si api e koe family matoaki Tari kakai pini pea kapau o ku malata ki maua I he omi ki ai pea fefe ai o kapau e whai mai ha tua kaiti ki apini koe toi fu matoaki whakalata ange whao Toki mahino ka te au ta koe apini na aku I ria hona whakataha pea moe nihi o e whanau ko ni hange ko Talamesi ko Sione ko Te piano ko karasia na mau I ria hona whakataha I ho mau taimi ka neongoia o ku toki mahino I he taimini ai hange pe ku te hao pe ki hoto api ta na teu I pe a ngahi api nia ke taritari ai ai kakai o ku nau hao I he tawhaaki pe ni hange koe whakaloto o ku mahao ai koe tano maria ke mahao hena e po uria mai pea koe maomi ma wha lau loto pepe e anga fefe ha ma hao ka feitu na ma whakaukau pe ke mao o whaka efihi haki I motere pa koe o mia koe ke ngai motere ko oceano pai he matangi o tuku ki uta pea nusi o hange ha nusi fo pea koe ma hefo pe koe mei he waka o ku whawheiloake ai vai pea mo ene whakauri o whawheiloake kia maua he fialahi ka koa fialahi o mau hau o ne hanga teu e ki mea tokoni ke taitare ai ongo miko pea kai ke ngata I he mea tokoni ka koe mamohe I he whare lere mo maa whana foki I loto I kai ke mamohe I hatua Itu kai pehe kau polisia ko mao o whakamokosia he to whare kakai ma te kona Kai ke fialahi ko uhia ko mama o whae ofa niongo ko ui tau eni ka o kumau mai o nofo fia hange pe ha api na ma tupu hake ai maongo I tau ataina I he whiohi pia moe ui tau ko eni Ia koia mai kiono api ke tau atu ai wai ataki ke mau whahoko ke tau whatongia Ia hange ko lau o kuyai pe ai whaka am
na ia ha taimi e va visolova ai polo pare ma ko ni kai lava ke ma o atu totonu ai ngahi mea ko toa pe o hoko i he whanuani. I he alu ke toi tauke yange e ma ngā we mo ma ongo i ai mato atu a kia maua ai whatongia ko ni ia oku ma whakaamu ke ma hoko ko ha ongo miko tau atai nai. Ma whakaamu ke ma hoko pe ko ha ongo miko tau atai na ki hono siofi tai pete o tatau i he pure anga pe mo ngahi pāti o tatau ai pe mo ataha o kune pore kene unuhake ki he tawa ki whakatau hi kakai i he pure anga iyo tau alu ki he apu ia o tatau ai pe ka o kuma whakakaukau ke mahoko maua ko ongo kuri le o watchdog ki he tau ngahi ngawe pe matuku atu a ngahi mea kotoa pe o koko o tatau i he ngahi tawhaaki ke lava ke whakatonu ke tau mao hatonga o kulelei i he kahau Kaukau ke mahanga o tukwatu a ngahi ngau kotoa pe o tonu ke tau ilo i pe a mousio mai ki he halapure anga ilo ko e whaafofa i he ahake a kakai i hona ngai matawhare o ka mou ilo ko e hala ko i kisai nai i he mawhanonga ki ai o kuiai se tau na whanau hopo ate ko e hangai fuuluo tuli hopo whaperepela puaka ai luo pe kai ki ngata i he luo ka koe api koe tahani o ngahi api na e whakaamua ke mau hau ki ai Malo, okay, pina po na tayo. Laka, o taha de ngai api na e kore mai ke mawa o mai ai. Fu ulave ala hi api to ai api ko ya. Mau tadi ala ka fa uri o makai ye to atu ngahi hala o ewa eton ke fa pa ma ne ku tu ka ga na ya oke api ho kage o kage ya hata e api ko ni parte mau to ki makai mai anai nai yang holo ka to al fare mo me ako to ta na si ue si ala a e wan i ngahi family ni ka ko masani atu ka ko foi hala hono tanu fo hilia aya fa ma ala ya to no nafu e tila mau ai tau ki pa anga o me fa lo mataha o me fa lo mataha ai hala ko ki tau fa na ho pate ai ka kai ko na unga e ki tau a ai lo masi lo au tau ko alu ya ha ki no pe au kai ki ni lava apa dah Kita mau hujan. Ternyata ya. Oh, alu di bawah. Saya pikir apa ni macam Ngabon aku. na to ki la ko be fo ke kapal yo lo ai ya ko a ko ni libu a fare mai no ko tau la na la ka ko yo tau e ya ui lai okay la me ka ha kalau no kita tu oh te kita pala ki ko ya oi ala tu mo asya tu malo koe ala e kautama ki loto fai teu koe interview ko ni hoko koe toi pe ae ni mo ki api ko na tau hao me iai o koe ki hata ai ai ka te mate whenga tu pe ai fiafi ki ai
ke lava interview ko me ki fare ko na ho ave ko mo show me pe ki fare ko ni ke ho lo te pe fare ko ni pe to ko ko ki lo to fa interview Nena happy when I get kitty. Ato kumu pe fale ya koina. Tahu ke loto? Ayo, Havidi. Havidi. Ayo. Apa lagi? Ayo, palaki ako aja lagi. Eko no pesete wano. Tangi masih i. Tangi masih kapal berpatang. Ikai. Kaya kau tak kaya kau. Takai. Tangi toho ya kau frava mui. Iyo. Mo siapa ke fare? Kau tu ke fare ni mana lang hai kui ha. Kaya kau yang ayah. Kate o whenga ki he ke lava o si palaki koe family ko ni si nau tangi mai mo kore ko ngā ko e ma ihe ni tonu ka kehe iyo toma. Palaki na mate. Le mate pe pe tie na ya. Teke mo ya. Okay. O mo. So ngai. Toma ya ngai fu sia ke matang to to. Ko o mo yo hila. Iya. So ngai. O ngai tamne. Iya. Ya sia. Sai pe ya. Ko Sai pe ya. Kanti ye. Sai pe ya. Hulu pe ka tu. Iya. O ta tu oi. Oi. Qual é o nome? Surieti. Iya. Como a mãe que é o Surieti pia morre. Que bom, e Colomaide. Pia kuma a mai ki he pepe pia mo fae ko ni ke mau tala no atu mi hono ki api foto anga pia moia ke mo mamata mai o wange ha fetu u aya baba oi koi ke tau to e falo lo wa he ku fufi ma ke tau fano ke ngai fiu e onge ke ki se finen ke detal koi fare pe o moa koi fare ni ta o matua akoi ai ko api ben ho ma chi mari api ben a ho matua ka ko mo no fo na ke mo ika esmaro rona waya ko mo ape o iya ka je ko tala no aia fe ai tunga ko ni na ai matang i ho mo ki fare i ni tunga pe ni i ho mo no fo tukunga ko ya yo mau ki fare taimini ko tabe mau no fo ni pia hoko matangi ka te ke wesia ne ko fe matangi ko ne to posia halo ne hanga e matangi ko ni o we i ho mau fare pia ya fo ita e fa ha ko mau mo mea de pe na we i matangi
Pea la vai ke asi pea mo ai mau lahi o mau whaeni. Ai ko pe tain pena hoka ko a wha na maa ma ke whare ufanga. Na mau e ke apsias maamunga. Pei e whakausi ausi ko matangi na e lawa mai hoa o si o mai ke apini. Pea ne hao whatokanga i mau ne hoko mau whare pea ne i laku hake ngai fo i wa e me arere pea mau a spea o tau aki. Tau aki. Ia. Koe haho mo mauanga mo ui. Koe mauanga mo ui pe koe hoko ai o ai uta. Uta. Ia. Ia. Ko whatongai ho hoa nau whatongai ko ia ku taki polisi whakakolo. Koe. O kunde aho ia i he rapa o whai ke pena ne whamatara pa ko o puakri mai hingoa ko mana tia hingoa ko ia. O ku fungawe maro hea vito e community ka pefo ke kolo ka ku sio mo fuke iki o ku mo mau mo ipe alu ai hoa ki uta te te hau pe o polisi i he fiafi Iyo ya mo teme ni ko no ki tokon ke mo iko ni lava to nai ichinia isin fo me ale ko mo ipe ai fa ma fa me pe he ko alu le ma o me kisen ka ko fo ke hoko kai ke o fa ma lo ko nga ku ma to na ki o api ta masi ta ni ke ma si o la he kon ambisi ni ko si mo ha fu an ma ko ko ha ya ko si ni ha ho ka ku mala mai fa ta wa pe o ku mama ta mai ai family mo ka nga pe me he o pe ki he fofonga o e fo a como to ki ko ta ha pe ka ku ka sta hai e dia ko ke ya ko le kan le ka ni la ya ko pe ko pe visita o pe visita ya i o ari nga we iyo oh okay si mari ke o ku ya ina ha o fi tala no ki o family o ku ya ha family o ku muri pe to ko an iyo o e ba ko tai men na una muy mai pe i ta tua ke na si o mai ke te ko ka pa o ku fi va mo na to mo fie tokoni ko ha o faam mo o po ke fa na to mara ku te ma ko na mari e via he venga mari ko ni ke pa ko tuai ha i fa malo ko ki ko mo fe mai mo ki api masima na e te amane ki na e koe tara roto pe me te au ko toki o moe aon ai more mata mai e whakawala ki ai o se matangi ko mata i malea hawhenga hagi se ni tige whenga ki hala i kapa ma foi whao mo ki me tokon mo ki tanke vai ko mo ia aon fa malo atu pe ko iko mo afea mai mo ki afi masila fa malo atu pe ko iko ngai tokon ko ta pe mo mai fa ala tola hi ke tek ma tol e va tai ni ko ni na ko ia pe malo bito la hange ko e kala no to ai fai ko ni mana to no e na u ke ma to a ke ki ka ko ngai hui tu ai ni o kolo i ka ha ko ngai hui tu ai ni o tau ngahi ka venga da mo na ngahi puka fufula o tau ngahi ngawe i ngahi kolo ta ta u tau fo tu ai ya ko ka kai ko ni i na ma to tu a hange ko fa to ngai a hono hoa o vanga ene hau ane afi me uta tau pe ko ya ke lolo ene fetongi alu ko ko tokanga ai merino pe ko police fa kolo to yuanga ni he ko ya driver i mane ai vai ya aho ya ene tokanga ki ngawe i community ka pe fo ki society pe ko tu ko i te mini i hanga e ku
makai ki he whare, mahalo mō mea mai pē ki he tōhunga o ko iai, ai whare, o taimi pē ki whare rei. Kai he, ko ki mō tōru ia. Pea moho mō ngahi, tuke he kapau rea mō ngahi whiu e omi ki he kaunanga. Ko JF Tapu pē. Hoko tai pē JF Tapu. Ta mai JF Tapu, asiata, ka tāke toi tō anga te au. Me sirini kone nene o mai ke whai a koe whatongia. O si whoaki ake ke pē koe ni ki akane ki huakau, kapa huakau. Ke hoko te nau si whenga. Malo o bito tapu, ka ke sio mai, ki he ngahi ofa o mai, ko ni o whakahoko pē, pea te mamui mui atu he o malo to e famile ua, i he e ta whulau koe o kulolo tonga whakahoko, i he whunga whanua, mō whetutaki mai ke mau iai, pea koe mea awhai, si he ki i whanau koni asimai, he whae koni, oe, kune tari ai ofa a tapu, pea koe ia, ke mō kamata aki, ka e toki whai, hana tokonia mai, ki mō tolu amuiangi, koe unga koe ngahi, pea koe mea e taha o whatonga i he e tau ngawe, koe hangi koe lau, ngalo ke taratu, koe unga o ku tau whakasepta ai, pe te tau ngawe pe he, o ku malawa pe ia, koe hanga tau koe koe whi ape ni e whihani, nai wha pe tolu anafi. E wha. Wha, aia koe taha ua tolu akeni. Ihe ahoni. Ahoni. Ka koe hanga tau koe laki kamata aia koe ki whiwhine ngari koe mea whapisinisi ia e hoko. Tuke he au i tau, e ua akeni. Ngari koe wha moeni ia ihe whaamu ke whakalere i whakai api, Masi koe fute e ua noa, o si lava katoa pe ai ngā koe whare katoa. Koe ia whunga whanua aia. Koe maa au pito ai ngahi whare. Tuke ai whare a haikon, wika tonga. Ko mea awha mai a se tapu, koe ane afi, tene omi eia ai maka, mo maka momosi, ke whai aki toi pe one e wika tonga, ke hanga o whakahoko, pia kone kakato ia a holanga i hui kahau. Te maalu a pongpongi, ka mahalo i haki wike si i te matoe whoki mai, ke tau mui e tau ngahi programa o whakahoko. Ko ia, o ko whaamu, ke oanga e whakamari ko ni tuke ke muna meni, ke ni hoko atu e whetana aki pia mo whae ko ni, pia ka osi ia, pia oanga e whakamari ke whae ko ni, ke ne rea atu kia te mamudu. Mo silo pe, e programa tatau pe, e kore atu pe ke hingoa kakato, mo e whika telefoni titi, ka pau kusai o ko sai tā titi ko i ngā whakai. Toko ni makone ka wasileria mo e kau nusi lau lawa pea o mai he titi mani hanga tonu pe ke whamiri. Ko mea pe kuma kore atu ka mo tolu ka taki. O ku kehe pea JF Tapu na ma o stano pe mato mo JF Tapu. Ke tō pe sirini ke maalo holo moe ko hape hane ofa mo ni mea o kuosi ai pe ia. Ka koe toenga ko u whamiri ka taki pe mo sen hanga tonu mai pe ke whamiri koe o mo fie tokoni ki ai pe ko ha mo ofa ki ai. Ai e ato e rewa eni he whewhine ko ni ene hingoa mo ne whika telefoni ka pa ko ha mo ofa mo o mai hanga tonu pe ki ai. Malo. Toki ngoa ko Surieti Latu Langoia. Surieti Latu Langoia. Ka kawhi ka Surieti? Koe valu taha no anima ono valu. Valu taha no anima ono valu. Valu taha no anima ono valu. Ka taki pia ka nesio paaki mai gen he message he u comments ke lava mau ka atoa ki ai. Ka taki pe. Tuko ne taimi ki a Surieti ki pe ko hane rea. Ospea pe tau wha ospea tau. Hoko atu, malo. Yo malo apito mawhanamari. Koe atu peki whakamalo lahi ko wiko e toko ni mo e whakaloto lahi mo whai mama ki whamiri. Mau whaampe e toko ni mai tamai he vani o whafono mo nahi ayanga koloa. O wiko toko ni mo whai. Lawe mo nue mo ki whamiri. I he taimi whai ngata maki koni. Ata o wharahi te motoro to ape ka inga ofa. O kuma whai. Ko hiko e whainga mo ngā ue o kuma whai. Ma ere rei hang tau ki pure anga.
Mai o wala he ka te motor ko toa pe i kaina ofa me tokoni. Koia pe malo. Malo vito suleti pe te he fo ka te motor ko tope o mamata mai e tau programa i ani ko tau a fonua. Ka ke hange ko lau o wana ke to i fo ki ofa mai masiwa ko tau hala fononga pe ia ki he mo ui o tau amana ki mo hanga na ki ka te motor ko tope i homo mea mai o wana a mo mavahe me e tau programa mahalo na to pe hamaki foi family e ua pe ta pe ko ua i e1 e au ni pe tuku ke kapau e to ia hata ge he ko pong mahalo ko ma fa ma o atu pe i ve tahi o wa o te ki he heka ki he waka o te ki he foki ki tonga ke mao si o ko ma family pe o na ke o fa ia ki mau pe ko kolosikula ho mai ngoa mi ho mangai family ka ne ngoia o ku watu ai o falahi ka te ki motolo i he mui mai e tau polo kalama ka hiri pe e tau polo kalama ko ni e ki motuhi atu pe te tau ki mo he tolo ka whawhono e tau telefoni ko uia ko e mo family e ua o ku toi pe a ko e mau whakataha ane po na e kore ai ka inga ke ore wahono laivi ka e lava ke nau foto utu ha whainga whonga e lava ke hoko atoi a e nau ka ko e whataha mawhana na tau whai ane po e mafie ki he nga unu koia ke tau whai taha pe hange kono ako neki na ki tau tolu kai tau whito ke ofisa kolomo mena nau iai ai whonga koni o tau whai ke oana tu e noa hata i he nai kolo he kona tolu na whanga tau hi pe koe mea lelei ai whewai vai aki pe malo te ta whoki o kulava e ofisa kolo pe a moe komiti whakakolo o whakahoko ai mea tatau lava ta whahoko ki honau kai ngā ki tau kureama ke siofi ko hai o ku tau ke he masilisi te nau lava toko ni whakakolo ki ai ke hiki haki ke tatau ko e ngā wea o lava ke tau whahoko pe a whatawange pe o mou mea mai ke tau tala noa pe a ko taimi ko ni e whafoka tia ke ke ramen ka e malo ho mou mea mai ka mou mea malo set malo Malo. Thank you guys te tau toki whaosi pe ke awa ki whawhone maka ka ka ngā family ko e uok toi ka ke interview we'll interview them later ke tau toki whataki ai malo mo si si o ma ke tau polkalama o whatia mau tolo bye